Ja, talo falaufiona Alii Komesina o le tulaga lava Tofā Auapaau leo mai foi le tatou media o leo wa ai lungo penga te failangi le tulaga foi le I galuega le customs ia o loo au mai ai foi mai galuega le keinai o le olo I lalo le tagaluega o leo sina famatalaga foi le po ai molia I le tulaga o faafefoina o mai e falaufasaina I tonu tatou ataluu ia mamaua le tou galuega ia wa foi galuega faaga o le tagaluega iai faamagolo ia waftai mo le whaafasiri whatalo whatfoi ni tae au le whasausanga Samoa lo mwhauna maua mwele nei whasalonga ia ai o le ni tae upu I whalau whasainga ina maua mai le wafona ia ngaluenga lava le vana ngalue whatase ina mtangaluenga leo ma le mtangaluenga whao Tiute tau mwhai lava ia identify la tau ia le o lo mai whanaina ia whala whasaina ni tonu le tunu ia mai whautaia ngaluenga nei le asona whiona o mawhai on intercept ia whala whasaina ni whaia sina te le o le quantity o nei whala whasaina o mo in mao le te lo se quantity bitoi te lele ua maua I tono lo tatou tunu I tūlanga I mea tau whala o whasaina leo le aisa. Ia mai mo sila whia lele manu tunu ia o leo e toatolu I la tau leo molia ai I mataupu nei au molia I molianga o le omia ino le o whala o whasaina possession o le portfolio I la wolongo ina mai o le container sawa peona au mai me America sawa peona I tonu ia whala o whasaina ni ia maolo o whanga solo ala suʻesuʻega matagaluega lo whaauau le aso ia mau te loe ni sino whanga o le anga e te ni aso le whaauau suʻesuʻega ia matagaluega o le container le wase nga whaamai kong kapi me mo fo ia le mo kongo o cereal boxes of cereals ma me aipe o lalo tonu ngale ngame sa tu sa le ya male aminga nga mai mo fo isi le nga molia fo ista si o le fa ngaluna Tiute o sa fa ngaluna Tiute so me tama o ko inga packaging nga le nga mai ko inga kama container nga pena patol me nga le nga mo ele vai no Tiute mal vai no keina nga maua to so e no fe intense nga ele container si ngai fe ese si nga ko fenga malanga por container si Uafu sana o meranga le fa wo so nga temini ina ia fa motino por le meu le a mai sa o mo inisa mo ia polo es fufong a foi to avaku se ku o meranga la tau fa moto fa wo so nga temini e foi masina ni te atu nei na wala mo foi le tatou vai na America Samoa e lua foi ngi me ha penga la ko intercepting testing for kako e mai mo kako ngi Samoa fula ile meli e come through le post office ia ai sa mako kalsanga foi le matautu inga ma ko so leo me kuilo pe me fai in the future allow pe come through so that we can see po ikakane le mai sa o me ia fai ka kilo ko po fen me le anga ia turanga fola fasa ngai nga I just wina o fenga nga sawa ia me nga ku se o in sa ngai so la lang long mai ma ko va nga fo ia le tisi o kuilo ngai nga ku ngai le main destination o package so it was around 10 kilos for ia le me intercepted vanga o ai saula lo le meli le through le paso post office la tau ia molia ni ia e toalua ia Alii ia mai tai e toatasi o se tama faipisinisi fitus fumo tu tau sanga tu ia ma
sa si foi ali o lo ngalue pa pena fu tamata o le tulaga foi lea i le vaai mai a le tatou atunuu e pei o te tele mai a falaʻau faasaina e pei o se tulaga lelei le ua maua le afiafianafi ia o le alafaina le o mai ai mo le faasalalauina atu ona o le tulaga ua teletele le drug le ua maua le tatou suʻesuʻega tatou malomalo i le lumanaʻi a ia o le tou tapenaga le iai nei o iai nisi fuafuaga e nisi me totia a te taʻiga i le K9 e fatatau ona au mai nisi a tatou taʻifausosogi po la tulaga o ia ia pe tulaga na la titilo iai le faalauteleina foi o lau aunaga le matagaluega ona o le tiutilo maolava iai le lumanaʻi ua faakeleina le sau o le fualau fasaiga me le aisa gaukou vaaifa i isi atu motu o pasifika e lena o sa mo fiti ma toga ia pei o atunua ia le ukelega sau iai le tulaga le fualau fasaiga sa matou soʻataʻi foi ma talanoa ma le vaega le K9 na leoleo niusilo ma ona foi la le ua koekuʻiga foi le talosaga mo nisi taʻifau e fai ona hikilo pe nisi taʻifau e fai ona tuuina mai e soasoani tatou galuega i faatino pe ona tilafia ia galakasia taʻifau le faaogāina leoleo ia tasi taʻifau loo faaogāina e le vaega le ofisa Tiute ia e afua iai e kako entu se saukuga o ia o malai valele faleolo i malai valele faugalii ia o le uafu i matautu ia o le uafu i mufanua e faapea foi le uafu i salaloga o le tulaga e faigatā foʻi inai taʻifau ae tau foi ona fai ma faamalōlō nai taʻifau latou ia iga ia effective pea o le taimi e faaogāina ai ia pea o tulaga na alau kikilo ia i tuina atu o talosaga i le vaega le K9 na leoleo niusila ia ae le gata foi lea ia o le tatou skena lea le ua faaogāina foʻi e le official Tiute tausaʻili ai foi ia nisi fualaʻau faasaina pea come through i lalo le tatou container scan i le tulaga ua iai le faaliga le ua maua i le tusuʻesuʻega o tumau lau saunoaga e pe foi o tatou talanoaga i tausaga uma mavae e o le e fausia i nei le aisa ia o pei ana faatu te motuana ia e le maua lava leoleo se evidence e faamauni e tulaga le uma fai ona fausiaina ia le aisa i nei Samoa matou atatonuga le taimi nei o le ae come through i le pora pe la le utou me tauina foi la lasoanafi ia e leʻi tele ausofaiga leoleo i faatinoni nei e leʻi mauagi lab equipments foi ia o faaogāina e fausia e le aisa i tonu se o tatou atunu Tofā Auapaau le toatolu le molia e faamaonia o le tasi o latou ia ua leva na mau overseas e pegaiigi lakoafiaga muamua foʻi meia kau trucks o tele o mauaina la le se faamatalaga tulaga na paua le mea le umatou iloaina ua o laua momolia so la taofia e temi nei la taofia e faatali foʻi ia le restala faamasinoga e agaʻi mai e fai le remand ia pat o le ua faagasolo atu ia isi saʻiliga le matagaluega ia kusai foi faamakalaga maua mai ai lakou i agapou o tulaga na le faasolo koe le asoni e se mai la i fualaʻau faasaina ia na maua le uafu e sikulu ia kilokalama na iai nisi o fualaʻau faasaina poni aupega na maua le nofoaga lena ia e taunuu atu le oiso le matagaluega ana po le nofoaga foʻi le faamoemoe agaʻi e le container le ua lei magimea kokogo o le fale uma e auga salou mae ona kilia ese e pata o loo agaʻi atu isi nofoaga ia taimi nei e akoe kausaʻili ai pe maua ai mea ia le ua aveese mai le nofoaga le sa agaʻi atu i leo mo latou saʻiliga ana po faamaonia o loko pale ia faamaonia ko loko pale pisinisi ae pea o faakukemu faga o le stama faipisinisi le ua molia ia faafetai manino o le tulaga famolemole e musiga update le falavelave foi le afia le Saina
ko le tulaga o iai ne ia pe ona sila fia el malu le tunu o le Leoleo le na afia mai le faulave le ia le uma e alon tautonga ia sa fatino in talatona ia maolo ua faso solomon ia for temini ia le Leoleo maole o le tau sa mau i se me lon tau au la uma e ona vese mai ia malau ua faso solomon ia o le Saina ia o lo lalo ni lo vainga Leoleo ma o lo taitan malala ia e faatali ai le aso e vala au elon famsinonga i la sos fultasi o februari e vala au elon famsinonga e tula i elon mo le famsinonga le aso tasi februari ia ma o le Saina le se li faipisinisi fo i si usenga o le Faatalanoaga le na tula i mai ia nga respond a Leoleo nga ua vala au mai ia se tasi o lau whainga luna ua whao lima ia le faipisinisi le i sistema i tai fo i whainga luenga ia i o i le whaloloa i pisinisi ia tūlanga lana le na mafua i ona tali atu fo i Leoleo na o vala au mai ma se sosoan ia tūlanga na le mataupu le ua mai a fulan matou so tai fo i ma le ampasa fo i le malo Saina ia la fo i moli mai fo i la tou upfama fanfana fo i ono le tūlanga fo i na afia i le Leoleo ono le la tou tangatanu ia o kelo fo i kele fo i kala malu le tunu i le tūlanga leo le whameu o faatiti e me Leoleo ia sainga i kongo lang ka avali i le teimi na peona e mo sila fia malu le tunu o le ngai o inga sa faatino Leoleo sa file negotiations o le matautu tilo fa law enforcement po o tūlanga fo i le tūlanga sa tūla i mai le taking hostage o le ex-wife o le Saina o lua information pasi mai i le malo ia i la kousa i to tonu falolo lua me ma o Saina o le fa o maliu long ex-wife fa du follow commit suicide lo o le mako negotiation na sa fatino o la sa mato wala o fo i le au Saina ina ia fasawina uma soifua o ila ua ne toalua le ala vala wala fatino la wala ne kon fakin ia mo negotiate release mo mai le lona ex-wife ia le ngalo wala negotiation na mali lo e mai fa folong ex-wife release mai mal falolo ai inga ua koe inga o i kongon falolo ia nga mo mai kala releasing o le la commit suicide la fumai le nga ia le fia mga sa fa fole la pule lo nga o la kongon falolo o le sila nga pato le negotiation sa fa ile releasing fa mo le awale fa mo lo so ifo aisa o kalion ile se me o yang ia o le whakangonga langa nga malia i mwhamai lola e ilang conditions pe mo whainga ka lia Leoleo a ka lia lai Leoleo conditions nga la mai i o le asau lai whafoi le i o conditions la nga mga oi mai whamun mo pe whailanga o akula nga li isa nga le nga lue leo nga le afu le whale o loa le whao nga le nga ke renting le lisa e mai nga ia mai o le whale o loa I transfer yang ai o transport ngai o le officer o i Fariaka so o le mera nga makomali in order for us e kan foi i negotiation ngai fa sa winga le o le sing wa le se winga a fu mai ma wol so i fu le sing e le poi se la molia i le falavlave sa kula i mai ia pe ma fuanga nga lenga fatino tulanga na makomali le fu ku ula ila lo aupega i lumo falolo a le la lua ku ka vale piki mai o moli o lo officer lo i Fariaka ia mela nga lenga o klusun nga li senga nga mai
inga escort mala leo I fala kalma ko official fala ia ai mulmuliang e amai leo I inga Apia no fisengi Apia fa inga muliang mo o sing Samoa ne Saina ele o mokingor kemni po sing Samoa pat aofia o lau falang pisinisi ia mo inga sing Samoa pa aofia kulang au ele o mokilo mo wangal kemni po meu o sing Samoa ke lo un ko mo kul information nas ke mun ole tulaga foi le papai le wa maua tulaga le wa pesa sa ole sona ngalo fionga sa tele ni fai tio fai le special treatment o le Saina ai le tula fono Auapaau o le tatou atunu e alu mali Saina le ai lalo ka kokula fongo le molianga patino le famasinonga I le tulaga le tatou sa ole ele se alfango le Saina ma pe on fai lo ke mi tono ia fai singa ke lo morianga ia molia le Saina attempted murder o le umia ingo ngia upenga unlawful ele faatangaina wa le la uma lo sileng fa nga le Saina o le ko ingo le pistol ele fa ingo fa on faatangaina ko ngol ka ko malu ia ai ma se voila le sila awal wala uma lo singa mo mai o le se voila le skala inga fa tula fon ko ingo le 12 gauge so o se falanga mo yang la molia o le possession of unlawful weapon o le possession of an unregistered firearm ia o le arm with a dangerous weapon so ele o alo ia kula fongo mo yang la molia ko ia le Saina so la fonga la ngala inga onga custody la lo va inga le o ngala fa wo fa su nga le o ma fu ang kong wa ma fu ile kula me fa vla vele mai o lo causa ile le o ia le kama ka I vietnamese o kama ka I vietnamese la le fa peng fa o lima ile le Saina e fa inga luenga I o le e fa lo o kama ka Samoa la e fa inga luenga o le il falo lo ia la nga lenga wala au mia le respond ku fasinga le Saina le fa nga lima le fa kinga le Saina le si kama ka I vietnamese nga o le ma o tulaga foi le sai le warrant of arrest na issue mai le court mo le Saina ile ale molianga ina ia o molianga la nga il vai o la o malong ex-wife insulting words o le la wa domestic case le Auapaau Auapaau tulaga foi le na serve la le warrant le awa o le fesini mitanga tam masalo pe ana serve o ele se me kupu le fa la mulmuli le e mai taofia ila la tulaga na tuai na serve ke lo kulanga wai pe von si la film maro tu ia ele fa penga al paulo warrant ke le warrant mai fo ia ila to ele Apia lu mo fam sinon ia a kongo se kunga o sa kauki ke lo ele tanga lu sa kongo na va venga se ba ia ai Leoleo e fo se kulanga sa ki ke lo mo tanga lu la tonga lu fa tim but yeah, I can say sa o sa kaunga atino tulanga le mo lo fionga te Lauitiiti ia mo le taimine o lo ia ka ko la ho il task force am tanga venga lo asainga ko mo le anga isa idi mai ia Lauitiiti o Lauitiiti o le mo me fam kalanga pe o le ku o fala ki o mo saka pola o nga vola le o lo anga i sa ilinga le information na pasi mai e mai e kalo ko I fo ile pulenga malualin fai pule ia fio anga fo ile na fai tu o tato tu ia so anga le tamu fai nga fo mtanga luenga ma sa ilinga mtanga luenga na ia toe pu ina mai le li o Lauitiiti to mai tonu le o fal pui al tulanga la le sailinga ma o lo ia al team le temne o le fai tu le so tato tu ni kan fai sailinga pu e mai le ko fa fo e ko no fo ka sala ka sili ka mo se no ai ko ilo fatanga mo le TV ne so why Facebook yung ka pu Facebook e kan ka mani ko para to no o vai ko ngai e sa no mai mo le grupo kala le o ke o
o ke i fa ko a mela ka pungi Facebook pa no menga o fa ko le o TV e kalo ku le e malo le ku e ngai fo i ma tunu mama e fa nga ka Facebook fa nga ka Facebook ina ia fa peona fa nga ina se tulanga e manu ye tato tunu e le fa nga ina se tulanga e vesi tato tunu al ku ala lo fa nga le ku akule il malu le ku langa o nga e falling mai o le fa vesi alungo le Facebook ma ku langa fo social media ai il alo ai i fa ki ngo ma ku ngo e le yestulang o vesi e pe walang langa ai fina ngalo mo na tu fo tang ia ngo fa upunga lo la fo mo fam talanga fo i lo fa nga ina lungo le Facebook ia o le telefone ni so fam talanga i lo fa nga ina lungo le Facebook e le mas fam kalanga o nei fam talanga e fa mau ni pesa o ia mana is fo fam talanga o tua ia fo ia le fiong ile kai ta yo tato malo ia me se fo mau ni foi mai o le ka o mai ngai mau fam taranga le fa mau ni mo le sa ia ai o mato ma sanga le tulanga ile ai ki kilo mau i ngai si ka ko le malo tato tun o lo a fio la to fina ngalo i tulanga le i nei fam taranga le fa mau ni mo le fa vai o lo fa peona tala fo solo lungo le o penga tswailang ya ole taluana mtanga ina ia fa etete so na la fo fa mtalanga le sa o mtalanga le fa moni in fa mtalanga vesi o nisi lavo o fa upu maso a mai lungo le Facebook o makwale lo toina ngana le wa nga ia tato tunu ni vai tau ya to la longa mtanga tau fa pe tau sia file mu ma sanga le mu ni vai tau e ho stulanga fa poli nem tanga no termine o lo file mu ma sanga le mu se to tunu o le mena e fie fa mani no tu pe il fa fonga anga sa mo i nei ma tunu mo ele ma se me fa poli nem to tunu se be vesi postulanga no fa in shop te e po se tulanga ho nga i mai ni se fa kingon tulanga i taile taulang o lo malu pui si o tato tunu te mine yen tanga lu e u lava fo yo lo uti au finga lu te mine o le fatua tau fanga solo ma to recruit fo mo ni tausang ia ai o le ala volo fa in Italia tunu tanga lu ni so fa fita u le mo ni so tau polo ha pena tau sanga mele malu le tunu na mato le office of Auapaau o le e tal fai ala to tala noanga ma company telefoni e providing al tato pasal a fesota ina internet i le taimila le Auapaau o lo o fa apia mai ele sa noanga le fionga Komesina o Auapaau o lo tilo i tulanga fo i o le ma fai le ona shutdown le kulanga le internet na social media i taimi o le Auapaau o ele o fa pe fa ko la fai le tulanga le ai fai mai ala to o lo ia i tala noanga i le tulanga la o fionga le Alii Komesina i tato Auapaau pe o atu ia i se fofanga fo ia Leoleo tulanga le la so to fina ngalo ia wa le ta wa le bibes o le points le mai ele office of Auapaau ina ia kilia le laina e awale le alu lunga o tato results wala nga pe e slow le speed ia matua ia le alu lunga lewa eta ua tulanga le bibesi social media e faaono ia i se tulanga fa pe lo finangalo pe o tato Auapaau e ngo a vese fo tuanga ha pena mo si le fia e kawin ki kilo le sanga le mu ma file mo ka ko ku vai ka un o Auapaau mai
o le whakekenga hoi le, o le amai o information le sa o mani wha maungi, misinformation, disinformation, mo social media. O le mea le kamhi kilo i tūlanga hoi le inga i auangi i a whainga, i whinga ngalo ngaka i wha, e le ngakara wha upunga se ia ku inga mai lunga social media. Awa insight lole, o kang whai lo e wha so le kungu e wha kingo kulanga wha so kula fongo. Mal me fulanga le mo ke mani to inga wel ma ko tim no sai na mo kuranga le ki kilo le fa upunga ma la fonga yo lo fa sa lungo social media ma so la fake pages po ye kulanga la insight mo ye la ku e fa kingo so ke e man kulanga e fa vesi la ku so o me ala e mo ke mo lo information nga mo ki sa kam fai sa ili bo fe me sa information ya ke le information ye mo o fake pages ai mo fo o ko ke le la ko ni o ni si vo ka ko o lo au mau ya ku mo mau ya o le tūlanga o le singa that's an option pe o ko ke minga o ka fainga palo ai wo kele ni famtaranga se male sa o ku nga mai mo kan fai fa vesi ka ko ku e ten o le sivolanga fo kuanga ku nga ku le tato malo se le pia ka pungi ka ko Facebook mo singa lua vaiaso e po singa ma singa ya ai fa kingo ka ko fa mo se mai ale ka ku ia tūlanga na ia e ka kia kula wanga avea fa fautua ia ka kia kula ve malo la to fa ungo na tūlanga ia sei se tūlanga fi sa no ila fionga e tatu te le fa mai ale ni fa tanwa le pa ol me ko va ko pe ku ala le malo le tunu nei vai tau me se tūlanga fo lo tula email ngasi malo lo fe ngai me tatu tunu nei vai tau o le fautuanga lava ia le Matagaluega ina ia tausia le file mu mo le saunga le mu e mātou te le mana o mia ina lava ni tangata e lātou te whaatino ina tūlanga whaasol tūla whono te mini e molia umma le Matagaluega ia i lātou lo fuafua e whaini ni amionga le taofia ngai a o lo tūla e me tūlanga nei tato malo nei vai tau o le fautuanga ka kia mea le aupolo kiki o mātou voi na fe au o lo tui na tun Matagaluega whai a tātou ngaluenga i e tusai maala o le tūla whono ia uani o tātou se tia fo tūlanga o lo tūla e mai te mine ngasi a malo ai whaatino pia ngaluenga i e Matagaluega tusai fo i ma tofu tautonga sa fatino ia walfa mal sil tula fon ia alfa tuanga na va fo ile malo le tunu na ia tausia per file mu mo sangale ia mo ia pe tula fon no se tato malo o lo file mu se tato tunu un ne vai tau ele ia fo stulanga fa polina ni version tula mai o lo mata tu ina le ia Matagaluega le tula mo sila fia ia man ia tele ne ia soma Faiva ma Tiute la aofia ngai ia ma se tatou tunu whaftai. Hello, Saina.